umugoroba mwiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Mbone rero kugenda nkwifuriza kugenda ukomeza kwihangana wowe munyarwanda uri kwisi muri rusange n'isi yose, dore ko isi yose iri muri rusange kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Twibuke twiyubaka duharanira yuko ibyabaye bitazongera ukundi. Nkomeza amakuru yacu rero kandi reka mpite nihuta cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero bikomeye cyane nyaboneka biri kugenda bigaragaza yuko aha ibintu bikomeje kujya bifata indi ntera. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kuba ugenda uhura n'urugamba rukomeye cyane. Ni nyuma yuko kuri uyu munsi mu bice by'imurenge drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru atugeraho, ikaba yamaze kuba igenda yica abasirikare barimo umusirikare umwe ufite iraka rya kapiteni niyo nkuru Eric waje kuba agenda apfira hano mu Minembwe, cyane cyane mu bitero bikomeye cyane izi ndege zaje kuba zigenda zigaba hano imurenge, byaje gusiga abarwanyi benshi b'uyu mutwe wa M23 na twirwaneho bahasize ubuzima. Turazi kuba tugenda tugaruka mu buryo burambuye kuri iyi mirwano yaberaga hano imurenge, dore ko haje kugaragaramo izindi ngabo shyashya ni izahehe zose turazi kuba tugenda tuzigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nihuta cyane nerekeza n'ubundi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikaze cyane yazaga kugenda ibera hano Masisi. Hongeye kumvikana imirwano nyuma ya ambushi ikomeye cyane yaje gutegwa abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari kuba bagenda badeployinga ingabo muri satere ya Masisi. Rero ahangaha hakaba ariho hakomeza kuba hagenda hatera ubwoba abaturage, dore ko ibi bice cyane byari byarafashwe n'inyeshyamba za M23 byatangiye kuba bigenda bigira ikibazo gikomeye cyane, kubera ko aba barwanyi bari kuhagaba ibitero bikomeye byasimusiga, dore ko abawazarendo biyemeje kuba bagenda bagarura utu duce. Turazi kuba tugenda tubigarukaho. Ngenda nyarukanja hano muri Rucuro hakomeje kuba hari imirwano ikomeye cyane, naho cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ndaza guca warikare naho ibintu ntibimeze neza cyane, nyuma yaho abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagerageje kuba bagenda binjira ahangaha. Byongeye kandi hano mu gace mu mujyi wa Tushunguti, numwe mu mijyi wari warafashwe n'abarwanyi ba M23. Maginga yangaye ubu tuvugana aba barwanyi rwose b'umutwe wa M23 ntibakibarizwa muri aka gace, kubera ko aka gacwe baje kuba bagenda bakamburwa bikomeye cyane, ndetse banahatakariza ibikoresho n'abasirikare benshi cyane muri uru rugamba. Turazi kuba tugenda tugaruka ku mirwano yiriwe muri aka gace, cyane wazarendo baje kuba bagenda bambura umutwe w'inyeshyamba za M23 iri hehe. Turazi kuba tugenda tubigarukaho. Turazi kuba tugenda kandi tugaruka hano mu gace ka Mahanga ndetse na Kirongo. Aha naho hakaba havuze imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikomeje kuba zirushaho kuba zigenda zihangana umunsi kundi. Nyaboneka nibyo tutabashije kuba tugenda tugarukaho, turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Nakindi rero nyaboneka wowe usabwa, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo like, ugenda uri likingaho, ubundi kandi subscribe, tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko ari amakuru menshi yaba ari hano mu Rwanda ndetse n'ari hanze y'u Rwanda.
reka amakuru yacu nyahere hano muri Minembwe ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeje kuba igenda ifata indi ntera. Maginga yangaya mu mirwano yaramutse igenda ibera hano muri Minembwe, indege ya Siko ya FARDC ikaba yarashe ibirindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 datwirwano cyane cyane hano mu misozi miremire y'Umurenge nk'uko byakunze kuba bigenda bitangazwa. Ni imirwano iri huriro riri mu gihe gikomeye cyane, mu gihe hari kuba hagenda hatangazwa itariki y'ibiganiro bizagenda bibera no ku mugabane w'i Burayi, cyane cyane aho umutwe w'inyeshyamba za M23 zaje kuba zigenda zigabwaho ibitero bikomeye cyane na drone zitagira abapiloti. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko kuri uyu wa gatanu itariki ya 10 Mata 2026 saa 8:30 z'umugoroba, indege z'intambara za Siko Su 25 y'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zateye ibisasu ku duce twa Minembwe mu turere tuyikikije. Impfu z'abasirikare b'uyu mutwe wa M23 ndetse hakaba harimo n'abaturage ngo bakomeretse bikomeye cyane biri kuba byigenda byitarwaho. Ni ihuriro rivuga ko iki gikorwa atari ubushotoranyi cyane cyane ahubwo ko cyaje kuba kigenda gisiga bamwe mu basirikare bacyo babikomerekeyemo, ndetse kikanavuga ko ari abaturage benshi baje kuba bagenda bagwa muri ibi bitero bikomeje kuba bigenda biba byinshi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga yangaya ibingibi nubwo biri kuba bigenda bitangazwa, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kuba kigenda gitsinda umutwe w'inyeshyamba za M23 umunsi ku wundi, dore ko uduce twishi twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukomeje kuba tugenda duhura n'imbogamizi zikomeye cyane zo kubura cyane cyane aba barwanya, aho bakomeza kuba bagenda batakontrole kandi abarwanyi babo bakomeza kuba bagenda barushaho kuba bagenda bagwa muri iyi mirwano. Nako byaje kuba bigenda hano mu mujyi wa Uvira, hano muri Tushunguti, umurwa mukuru wa Ziralo mu gace ka Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mujyi ukaba wongeye kwigarurirwa n'igisirikare cya Wazalendo gifatanyije na FARDC n'ingabo z'Abarundi, bakaba bawigaruriye nyuma yo kwambura uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ziri muri aka gace bimwe mu birindiro ndetse n'intwaro zikomeye cyane. Amakuru atugeraho akaba avuga ko abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 hano muri Karehe muri aka gace baje kuba bagenda bahura n'imirwano ikomeye cyane. Nyuma ingabo za Wazalendo zikaba zongeye gufata aha hantu henshi mu gace ka Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuyu wa gatanu itariki ya 10 Mata 2026, nyuma y'imirwano ikomeye nk'uko amakuru menshi yo mu gace akomeza kuba agenda abivuga. Ibirindiro bya Tushunguti, Matuhira na Kilomero biri mu midugudu ya Kisha ndetse na Mutare byongeye gufatwa mu gihe cy'ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rwa FARDC rwagiye rukunda kuba rugenda rutangaza ko rugomba kwiharira uduce twose uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zagiye zifata. Ku ruhande rwa Butasha, ingabo z'abayoboke nazo zongeye gufata agace ka Burembwe. Mbese mbere ya saa 6 izi ntambwe zije nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23 ndetse n'abambari bazo. Ariko ubu ngubu maginga yangaye umutekano urucyari muke muri aka gace, aho ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugaruka cyane cyane zigenda zisukura ndetse zinareba ko hari bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba za M23 baba bihishe muri utu duce nk'uko amakuru akomeza kuba agenda bivuga.
indi mirwano kandi ikaba yabereye hano muri Masisi imirwano ikaze hagati y'abawazalendo na AFC M23 ikaba yabereye mu gace bita Mahanga ndetse na Kilongwe. Amakuru atugeraho aturuka muri societe civile akaba avuga ko hano muri Mahanga haje kuba hagenda haduka imirwano ikomeye cyane, yaje kuba igenda itangira ku isaha y'isa 3 za mu gitondo. Iyi mirwano ikaba yatangijwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho barasaga imodoka zari zijanye ibyo kurya ndetse n'amasasu ndetse n'abasirikare, dore ko hano muri Masisi hari kubera icyo bita deployment cyane cyane mu mujyi wa Masisi, dore ko ku munsi w'ejo n'uyu munsi imodoka ziriwe zitunda abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda batanga reinforcement muri aka gace. Ni mu gihe kandi mu kandi gace hano mu gace ka Kilongwe, kano ni kamwe mu duce abarwanyi b'abawazalendo bari gushaka cyane kubera ko bafite amakuru ko hari bumwe mu bubiko bw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Iyi ikaba impamvu ikomeye cyane rero ngo bari kugerageza gushaka ubu bubiko kugira ngo babashe kuba bagenda batanga iherezo kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko bavuga ko nibaramuka batwitse ubu bubiko bwari buri ahangaha mbere yuko bahatera, bavugaga ko ngo niba butwika umutwe w'inyeshyamba za M23 bigoye ko wabasha kuba wagenda uba hano muri Masisi mu duce twegeranye n'aka gace ka Kirongo na za Mahanga, bitewe nuko aha ni hamwe hari kubikwa ibikoresho, ubwo ndavuga za amura z'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Iyi ikaba ari nayo mpamvu rero utu duce hano muri Masisi twaje kuba tugenda twibandwaho n'imirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba maginga yangaya. Ni mu gihe kandi imiryango ya Croix Rouge itabara imbabare yaba yamaze kuba igenda igera hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyi miryango iri kugenda itanga inkunga ku bavuye mu byabo kubera imirwano ikomeje kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imwe mu mirwano iri kuba irushaho kuba igenda ifata indi ntera, ari nako abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bakura akarenge mu byabo, ari nako bakomeza kuba barushaho kuba bagenda baba impunzi mu gihugu cyababyaye bitewe n'imirwano iri kuba. Ubu iyi ikaba ari amwe mu makamyo y'ifashanyo yaciye mu nzira y'ingenzi muri Kongo, dore ko ibi byakozwe ku busabe bw'ingenzi hamwe n'akarere k'ibiyaga bigari, bikaba byabaye impamo. Uyu wa 4 Mata amakamyo ya mbere yageze mu mujyi wa Uvira aturutse Goma anyuze muri Bukavu atwaye toni zigera kuri 3 n'ibice 6 z'ubufasha cyane cyane bwari bugiye guhabwa aba bakongomani bakuwe mu byabo n'iyi mirwano idasiba kuba igendeba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga yangaya ibintu bikurushaho kuba bigenda biba bibi cyane cyane, dore ko umunsi ku wundi imirwano irushaho kuba igenda ifata indi ntera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe mvuye ahangaha kandi mu gihugu cya Sudani y'Epfo abantu bakomeje kuba barushaho kuba bagenda bapfa, nibura abantu 40 nibo biro bigenda bivuga ko baje kuba bagenda bapfa mukuru uyu mugoroba wo kuyu wa 3 ushize. Abantu barenga 400 barimo n'abagize umutwe wa Rapid Force biciwe mu gitero cy'indege itagira abapiloti mu bukwe bwa beraga Katumu mu majyaruguru ya Darfur. Katumu igenzurwa na RCF cyangwa se icyo bita Rapid Support Force kuva mu mezi ya mbere y'intambara yatangiye muri 2023. Uyu mujyi wagiye ugabwamo ibitero by'indege zitagira abapiloti bikekwa ko byaba ari iby'ingabo za Sudani byibasiye ibirindiro bya Rapid Support Force
ibitaro byaho ndetse n'isoko rikuru. Amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Sudan Tribune avuga ko byibuze abantu 40 bapfuye, abandi barenga 100 barakomereka mu gihe drone yarasaga ahaberaga umuhango w'ubukwe mu gace ka Aris Rama. Iki ni igitero ngo cyasenye amazu menshi gituma imiryango myinshi ihunga. Adelaide Nakiat, umuvugizi w'ihuriro rya Tasisi, umutwe wa politiki ifatanyije na Rapid Force, mu itangazo yagaragaje ko ibi bitero by'indege zitagira abapiloti ari iz'ingabo za Sudani cyahitanye abantu barenga 56 barimo abana 17 n'abandi bantu 107 baje kuba bagenda bakomerekera muri iyi mirwano ikomeye cyane yazaga kuba igenda iba hano mu gihugu cya Repubulika ya Sudani, dore ko imirwano irushaho kuba igenda ifata indi ntera cyane cyane muri utu duce. Ibintu ntibyoroshye, nimvuga ko ibintu bikomeye nyaboneka mugende mubyumva kano kanya maginga yangaya. Ntibyoroshye hano mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice byose biri kuba bigenda biberamo imirwano. Impfu ni nyinshi, amambirasi ari guterura imirambo n'abantu benshi bagiye bakomereka hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bitewe n'imirwano, dore ko mu mirwano noneho hari gukoreshwa indege zitagira abapilote, drone, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ngira ngo ntabwo bikiri inkuru, uyu mutwe usigaye ufite drone nayo n'abacanshuro, ndetse hagahita hakurikiraho ku ruhande rwa FARDC ari narwo ruri gukoresha drone cyane cyane mu bice bimwe na bimwe byagiye byigarurirwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Nyemerera mbere yuko nihuta kuri byinshi ngaruka ku duce tugiye dutandukanye, ndebera ahantu handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 nimba ushaka gusobanukirwa amakuru ya nyayo azira ibihuha, dore ko twe nta ruhande na rumwe tujya tubogamiraho. Nimba M23 yakubise turabivuga, nimba yanakubiswe byose ubisanga ahangaha. Reka ngushimire wowe ukomeza kugenda ubana natwe 5 kuri 5. Maginga yangaya ni amakuru tugiye kuba tugenda duhita twihutamo cyane. Turaza kuba tugenda tugaruka hano mu bice byo kubidegu ndetse na Rwitsa Nkuru, Rugezi na Ndongo hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ibintu bimeze nabi muri utu duce, cyane cyane kuri aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Aba barwanyi bari guhura n'akazi gakomeye cyane. Aba ni abarwanyi bari gupfusha abasirikare benshi cyane, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho, dore ko bamwe mu baturage batuye hano muri Kivu y'Amajyepfo, bamwe cyane cyane hano muri za Karehe, bagiye badutangariza byinshi turaza kuba tugenda tugarukaho twimbitse cyane. Hano aho bivugwa ko umwe mu basirikare bakuru b'igisirikare cya M23, nta wundi akaba ari Bravo 1, ni umumajoro wari wariyise Bravo 1, yaje kuba agenda agwa hano muri Karehe. Mvuye ahangaha kandi hano uyu muhanda wa Masisi Mushaki, cyane cyane no mu gace ka Nyabyondo, naho hongeye kuba hagenda habera ibara rikomeye cyane. Ubu maginga yangaya ngira ngo mu makuru yacu yatambutse twari twaje kuba tugenda tubabwira yuko amakamyo y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ari kuba genda yiyongera hano muri Masisi aturutse muri uyu muhanda wa Mushaki. Maginga yangaya rero nyaboneka igitero kirabaye, aya makamyo agera kuri 6 yose akaba yaguye muri ambushi y'igisirikare cy'Abarundi. Nyaboneka mvugira nti ibintu n'umuriro hano muri kano kanya hano muri Masisi. Ndaza kuba ngenda mpagaruka ngaruke na hano muri Nyabyondo naho hakaba habaye agace gakomeye cyane k'indiri yo gutwikwa cyane kuva mu gitondo no ku munsi w'ejo. Hano hagiye habera imirwano yahungije cyangwa se yatumye abatari bakeya bagenda bata ubuzima bwabo muri ibi bice. Turaza kuba tugenda atubigarukaho.
ndaza kugenda mva ahangaha kandi hite ngaruka hano mu nkengero za Bukavu. Mu nkengero za Bukavu naho hariho haravugwa abasirikare bagera ku 10 baje kuba bagenda bagwa mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ahangaha rwose mu nkengero za Bukavu uraza kuba ugenda ukurikirana byinshi bivugwa, dore ko abaturage bagera kuri 5 baje kuba bagenda bitaba Imana. Mvuye ahangaha kandi umutwe wa mama 23 muri Rucuro bakaba bariho bavuga ko waje kuba ugenda hano muri za Bwito mu itsinda rya Tongo, bagiye bavuga ko baje kuba bagenda barasa umudamu witwa Madamu Roza, aho ngo yari ari hakorera ibikorwa byiwe mu murima wiwe, baza kumurasa ntiyapfa, ariko abana biwe barabarasa baza kuba bagenda abitaba Imana. Societe civile ikaba yakomeje ivuga ngo abaturage benshi bari mu burakari bukomeye cyane, barakariye izi nyeshyamba z'uyu mutwe. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru. Ni mu gihe Brigadier General yaje kuba agenda apfa aguye mu mirwano. Uyu yaguye hehe? Ese ni imirwano yahuzaga iki? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 mu makuru yacu agiye yagezweho tugufitiye, dore ko ari menshi kano kanya. Turaza kuba kandi nyaboneka duhita tunyarukira mu yandi makuru ari hagenda avugwa. Icyo ngusaba, reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana 5 hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ibintu ni byoroshye, ibintu bimeze nabi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za mama 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitero bimaze iminsi bigenda biba hano mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, za Karehe ndetse no mu misozi y'Umurenge, hakunze kuba hagenda humvikanwa cyane cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za mama 23 ugenda utangaza yuko uri kugabwaho ibitero byinshi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije na coalition iri kuba igenda ifasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bagendaga babicisha muri za propaganda zabo n'ibinyamakuru bishyigikiye uyu mutwe, ariko maginga aya ngaya ukuri kwamaze kuba kugenda kujya hanze, nyuma yuko babaretse bakaza kuba bagenda badeployinga abasirikare ubu mu bice bya hano mu Bidegu, bikaba bikomeje kuba bigenda biberamo imirwano ikomeye cyane, yaje kuba igenda isiga abatari bakeya bagenda bitaba Imana. Amakuru atugera havuga ko hano mu Bidegu hari batayo y'abarwanyi b'inyeshyamba za mama 23 baje kuba bagenda barasa abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo z'abarundi, yimukira hano muri Rwitsa Nkori. Mwana muri Rwitsa Nkuku ni kamwe mu duce dumazemo iminsi tuberamo imirwano, aho bivuga ko imodoka zigera kuri 2 z'abarwanyi b'inyeshyamba za mama 23 zirwana. Rabona hari uburyo aba barwanyi bari gukoresha imodoka z'amarandi cruiser ariko zishinzeho imbunda za 12 hejuru, bagenda barashisha abandi bicaye ku ruhande. Amakuru atugeraho akavuga ko izo modoka zose zaze kuba zigenda zigwa muri ambush yari yatezwe n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, biza kurangira abarwanyi bose b'inyeshyamba za mama 23 bari muri iyi modoka bose baje guhita bitaba Imana baguye muri icyo gitero nako gacu bari batezwe n'izi ngabo z'abarundi. Andi makuru akaba avuga ko izi ngabo z'abarundi ziheruka kugenda zitangazwa ko zageze hano mu misozi y'Umurenge zivuye kuri training, harimo abasirikare ngo bafite imyitozo ihagije aribo bari gukora akazi hano muri za Karehe. Amakuru akaba avuga ko aba basirikare bageraga ku 4,000 hagati ya 4 na 6 ubwo bagendaga binjira hano mu bice byo mu misozi y'Umurenge,
bamwe bahise bakora withdraw bayikoreshejwe n'amamodoka ya FARDC baza guhita bajya kwetelefona hano muri Karehe. Nkwibutse ko iyi ni Karehe yari iriho igenda itera imbere cyane cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23 kuko bariho bongera ibitero ndetse n'ubushobozi cyane cyane hano muri Karehe, kubera ko hano hamaze iminsi hagenda habera imirwano, kuko uyu ni umunsi ugera ku munsi wa gatanu hano muri Karehe. Mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Karehe hakomeza kuba hagenda haba imirwano, ndetse hakaba hari na bimwe mu bice byagiye bijya hanze byagiye bifatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 cyane cyane hano muri Karehe. Magingo aya ngaya rero aba basirikare akaba ari bo baje kuba bagenda bakora operasiyo ikomeye cyane hano muri Rwitsankuku, cyane cyane aho uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zaje kuba zigenda zitakariza abasirikare batari bakeya muri aka gace. Muhandi habereye rero indi imirwano ikaze ni hano muri Rugezi. Muri Rugezi nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba za M23 ukubitiye hano muri Bidego ukajya muri Rwitsankuku, bahise bajya hano muri Rugezi ndetse na Ndongo. Ahangaha hose bakaba bahaciye bagenda kubera ko bari babacaginze ngo bari kubarasaho cyane bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Utu duce twaha muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira hakomeje kuba hagenda habera ama operasiyo agiye atandukanye, kandi ama operasiyo ari gusiga abarwanyi benshi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bahasize ubuzima, aho ibi bikomeje kuba bigenda bituma abantu benshi bakomeza kuba bagenda bibaza kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi uri kujya mu biganiro. Ariko nanone abantu bakaza kuba bayibaza, se uyu mutwe kuri kugaragaza gutsindwa ntibyaba bifitanye isano n'amakimbirane ari muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23? Kuko nugera hano bakomeje kugenda bagwa muri za Karehe no muri za Uvira, cyane cyane hano muri za mu kibaya cya Ruzizi, abasirikare bane b'umutwe w'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bafatwa mpiri, ariko n'abandi bagera kuri 6 bari baje kuba bagenda bitaba Imana hano muri utu duce. Cyane cyane aba bakaba bari bafashwe n'abasirikare bayobowe na generale Ngoma Nzito wo ku ruhande rwa Wazalendo, cyane cyane muri ibi bice bya Uvira, dore ko uyu ari umwe mu basirikare bafitemo n'inshingano zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bituma abantu benshi bakomeza kuba bagenda abibaza ndetse banibaza amaherezo y'uyu mutekano muke ukomeje hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije nyuma ayuko hano muri uyu mutwe hari kuba impinduka nyinshi cyane. Ngira ngo hano mu mujyi wa Goma ho impinduka zarabaye, turaza kuba tugenda tunazigarukaho n'impamvu izi mpinduka zagiye ziba. Ubona ko ibintu ntago bimeze neza muri uyu mutwe wa M23. Ngaho nawe ukutumvikana kwa General Sultani Makenga ndetse na General Boduwe, nubwo ibinyamakuru twagiye tubivuga abantu benshi ntibabyumva, ariko kuri kuratinda ariko kazajya hanze. Hakaza no kuba abagore baba bagabo batumvikana, ndetse hakaza n'amakuru avuga ko Joseph Kabila yaba agiye gusimbura Corneille Nangaa. Ntandi urivugira ubusa ku musozi, reka tubitega amaso byanze bikunze ibi bizagenda biza. Ni mu gihe kandi mvuye ahangaha reka mpite nerekeza hano muri Masisi. Muri Masisi naho urugamba rukomeje kuba rugenda ruba imberenge, imibundano cyane cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23. Umuhanda wa Mushaki Masisi haje kuba hagenda habera ibitendo bikomeye cyane, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 umaze iminsi ugenda udeployinga
abarwanyi benshi cyane. Ngira ngo kare nibwo twari twaje kuba tugenda tugaruka yuko ku munsi w'ejo hano hari haje kuba hagenda hagera amakamyo y'abarwanyi b'abasirikare. Muri iki gitondo rero nabwo hakaba hageze abarwanyi b'abasirikare ariko bahuye n'uruva gusenya, kuko baguye mu gacu k'abarwanyi b'abawazarendo hano muri Mushaki bari kumwe n'abasirikare ba FDNB, baza kubarasaho ndetse bakaba babatwikiye imodoka zigera kuri enye. Nyaboneka aribwo natangiye mvuga ngo imirambo ni myinshi n'abakomeretse hano muri Mushaki nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza. Nibura izi modoka zose uko ari enye zose zikaba zahiye zirakongoka. Ntabwo imibare y'abasirikare baguye muri aka gace yari yabasha kuba igenda itangazwa, ariko imboni yacu ikaba itangaza yuko hano byanze bikunze haguye abarwanyi batari bakeya bitewe n'ibyaje kuba bigenda bibera muri aka gace, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko nyaboneka ibintu bimeze nabi muri aka gace hano muri Mushaki. Nubwo abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bageragezaga kuba bagenda biyongera muri aka gace kugira ngo barebe yuko babasha kuba bagenda bafata utu duce twose bakadukura mu maboko y'igisirikare cya leta, ariko bikaba byakomeje kuba bigenda byanga cyane. Mvuye hano muri Mushaki hano muri Nyabyondo, naho Nyabyondo imaze kuba igenda iba Nyabyondo. Ni iminsi imaze kuba igenda yicuma ari myinshi hano muri Nyabyondo na hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Mu nkengero z'umujyi wa Bukavu naho hakaba hari kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane, ibitero byatumye abatari bakeya baza ko bagenda bitaba Imana baguye mu mirwano y'abarwanyi b'abawazarendo mu buryo bwo kwisubiza umujyi wa Bukavu, dore ko abawazarendo bagiye batangaza yuko bazakora ibishoboka byose bakisubiza uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru atugeraho akaba yemeza yuko hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu nibura abarwanyi b'abawazarendo baje kuba bagenda bahitana abarwanyi bagera ku 10 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero byabaye kuva ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo hakaba hakomeje kumvikana ibisasu biremereye cyane kandi byaturikiraga mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, dore ko abaturage batuye hano i Bukavu twabashije kuvugana nabo bakaba batangaza ko nabo bagize impungenge zikomeye cyane, bagira ngo umujyi wa Bukavu wongeye kwatakwa cyane. Ariko ni ibitero shuma by'abawazarendo bagendaga batera hano mu mujyi wa Bukavu nyine, nubwo byaje kuba bigenda bihitana abaturage bakagira ubwoba, ariko bikanagenda binahitana n'aba barwanyi bagera ku 10 b'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 ziri kurwana hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mvuye ahangaha uyu mutwe ukaba ukomeje kuba ugenda ushinjwa ibirego bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo mu karere ka Bwito itsinda rya Tongo, abatangabuhamya nk'uko bakomeje kuba bagenda babivuga, bakaba bavuga ko inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 zaje kuba zigenda zikora urugomo rukomeye cyane. Urugomo zaje kugenda zikorera umuturage w'umudamu witwa Madamu Roza wari uri mu murima we n'abana biwe, ngo bari kugenda bikorera akazi nyine ka buri munsi kajyanye n'umuhinzi nyine. Baza kuba bagenda bamuhohotera, baramurasa, ngo bakaba baramurasanye n'abana biwe. Aba bana be bakaba barishwe kandi we ngo akaba arembye. Abaturage b'abasivile ngo baracyafite ubwoba bukomeye cyane ndetse n'impungenge z'umutekano wabo kubera urugomo rukomeje kugenda ruvugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zibasha kuba zigiye ziherereyemo. Ibi bikakomeza kuba bigenda bituma rero
abaturage ngo batizeye umutekano wabo bitewe n'ibiri kuba bigenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi mirwano ikomeza kuba igenda iba ndetse n'ibi bitero. Abaturage benshi bakaba